Please subscribe, like, and share. Yeah, mama, akwaba eba uti TV so. Uti TV there, someone munim. Adia muhu bida. Any nema eba mama ni ageno. Na ye de bre mo. Ewo uti TV so. Ene ye shia ye ni enua baako a oye young boy a wosiso a obo ne ho modne papa awo Ghana ha njuma oye de ene nema oye edeboa youth a wo Ghana ha de ye kan onua wasobebu ne ye to na mo aba na jumam ene ba bedidi nkommo ba bia ofri se no start ye ene ba bia obedu sisi a ye ne bedidi nkommo ne ebisebisa no sa questions ni na ewo ba bia oye na juma nipa ye ne no ba ye ajuma we na se nipa ye ne bedi nkommo we ye fe no Daniel Owusu Minta ono na ye ne no bedi nkommo we na ete say nyame adum boko na so yes yeah ya ma kwa banso ba otiti so oh okay me da masi bebre me so meji mo so okay yo ye hwe njuma ya we wa haya ya juma bi a ya homeka pa kama me de manifo mo ho se ubo juma me hwe wardrobe nkunwa empa ne nema wo ye wo ha kama pa secret ni den oh mi secret ni nyina ye you kind of saying juma pa obeye so we say you say juma pa na eton ho juma de owe ye na so wanyini ya ya mpem obi eni wo pa de fo obi a pa de pa di so o pa de pa de a na ne wo so ye juma pa so ene na wo de benya customers ene na wo de benya omo ma wa juma mu kra meto ade da because ma juma pa me yintino ama me wo me client doors bibre sisi ame no kese kra airport na me fi bay ne ye installation of wardrobes and the kitchen mom ti me wie ya ni say matumika ba bi hie mo ha o hwe Ghana hanoma ekwa koye say eye youth no me hwa yo youth youth no ye ba njuma bi sensa no njuma bi se ya ana say ankrankran njuma bi se ya eyem fo ye ho yere enhyem ko je yadu na no say e be ko school na ko ye banker be ko school na ba be accountant be ko school na be police soldier ne sa ne ma na abajuma no bia pe wo ye ankrankra wo ti wa won kasa wo ye won kasa wajuma zi ya ti we uni kra wo o ma wo che wase nipa be 4 na 5 mo che wase more than that kra o mo che wase san ko fo no madwen e mo say so ko school na ba ye banker so ko school na ba ye accountant san ne manema no san ko fo no that's what I can show. Oh what's that I didn't say enye school nko na e ade nyina school eye obi obeka school nyi bia oboa ba enimdie na akope se mojuma kwa nko school account wontimi nye enimdie na akohwe entinu wonya nimdie na asana wa ko apply on your own field so I didn't go to school any university ni secondary school no and now go apply well me a chiro bobre so me so me go school no bi ba man ko me ko technical and I me dey ebeye madwuma ma bie me company Big Brother Furniture company ya ohun sisi se nkola e o ma sekra be so almost 16 bebre na all site and o hwe mu so a youth no eno ane ni nyina ye determination se wo determine say ade we de meya wo betumi aye bibie ni wa untimi nye e ma no nye yi ana aye se wabo utimi say ade no untimi bibia ye possible bibia under this sun e possible nti wo hwe me nyoma ameye wa ha nyina me ana me create ma de so go close to the nyoma ameye na different one from others me de ne edamuson esronko kra chenkai for omo ye furniture ene ayino me de ne esronko kra nti se wo ye youth a eno ai na American ka say determination wo determine say ade we meya wo be ya mana broso nipa nyina be pon abehwe so we baby a make say ministers ba manase se bi omo ba e behwe me nyoma ma ye anase nyoma me ye
omo order omo place order me ye bebre mpanifo bebre ba ha sei e ma me ye omo adwuma ma omo okay so na ka say adibia ne you want negative side your positive and negative side and that's how na sorry ya na big brother furnitures abaye na yi until so be shower then how ben na wakomu a anyame adom kakaka do nse ne waduri ohano ni bebribi obi bie ni wa obeka se sibi o hyase a onhia akwansi dibi ena medical kan say determine o focus so determine o determine say ade we meya emfa ho ne ohaw ne eyi ebesi sometimes o how no de ba sa eno ani say o be determine focus o be focus o how no de me ka so me bobo abebri ena medical kan so bi ni wo oba si no youth anase no babu kwan so o pese o tumpon abraboma o how enhia no babu abefa bi o how ho obodima ba o how no ba ko bi bi akyem oh o how no de be ya na me pese me de tuja bebri because the moment I be tuja na e bia nkaifo no mo hwe wo no bom hu ha be discourage mo I say na ade we de me kono me kusia we ya see nti mpempi no wo de nipa no kofe na o how no ba no na solutions so den e de akiri nti wo face o how no nyina na solution de akire mentin na say bia o how no mahia ejina wo se mete eda ana se mete san da bi eno aso ba de na wo bepem akwanim sa wo de fa ha o how no so de be fa wo de ko so determine focus eno ano no yo ene we de emfa emra abam kakra asem na be ka che aban no na ma na nia akọ eye nsanu djuma ho e wo Ghana ha okay aban no ase esi aban no de wo hwe mu pa de a obo no ho modi mu be ase ya ye want to the grassroots no ase no sound so yeso men kan sa de ne ma mbasa nana obe de no akokan se okonfosiko o se mpenifo na ye de o ma aduadua institution ano no omo ne nke wo so mo ye de no mutu na mo behwe ye na ye wonse no adwuma ye create nneoma bi ye atisi so na ebi amwo bi wo hwe wo so mo de so yase e ma no be kese na because omo hye masive me oba me nchen so ebi a open nimdie wa ha se a me nye wusika oh sa say omo che wadwuma ni me nye obi ya sika sa no and say asemo ke say obi hwe wo sisi a eni ana asemo ka mi wo say omo che wadwuma ni na o che mu free nti na wuti fie na wonye hwe a and say uto na ma ba ha ana me boa sabe pe na sanity nti obi hwe wo sisi a uto na mo mra wo mra say ebi a wonna yimu ba bia obeda aduani a obedi no solve that any problem because nyame na hwe nipa me so me die akra wo say me ye de boa ma wo so wo ye den nyame no wisi ba bi no metimi aye den e de aboa omo hye maso nyina na say omo die ade kire ne adihua wo masene nyina obi eni wa megi ni sika nice nti beka say omo wo che wadwuma ni na e free nana e free free sa nti eno na nke wo sa ban no omo dwedua ye de omo atoto enwuma bia no omo ai wo say omo behwe ye feel ni no so nkomo ba no meden omo ti omo ni hwe no mo so yase se na be ya afoforo no maka na saving prayers a omo ni nam a omo nye hwe anase omo pe bibia ye na so omo nya no omo aye den omo tumi aba ye den abaji nimde bi wo yase so nti na akoba na sa na ebe den omo ni nam sa omo ni nam sa isan so omo nya obi ma no nye den enso mase nti omo so nimba bi omo nya de emwafi nti se ya na oyebe ni nam sa na ye de anhwe kra nyame amba mu kra na wadane an roba na je say odi nkrofonya so this year election year say we youth ya oni youth so na oni mabun na ye juma wa hayi so na be ya obi nkwose obi kutupa donc odi politician bi achi enko wi ase na life akwai basa no asamba na wo be kan ache safo no okay ni amek mi aka ache you chine say politician dey as wo open adwuma say ya edu election time no aka say obele ebe obeto no so aba amana ye den akwa office no wakwa ye den wakwa ye adwuma enti no o hye okutu pase bi a koye we a nana emfa sudwimba nyedi asumdwe beba na ye so udi mu utu anamo what na make na say
me mo bi nko se kutu pa se bia hwe aba anase fasikan anase yesei ko bu nkrofo we ko fasi ko yesei e ma ono no enya no ho entina no office enya na civil predecessor enya ni ope e ma wo nko bre enko wie chire no e bia na wo da ayaresabia menyini sikura so obetu ne na si hombo enti nya meka tse youth no se abato na duru afansa ye betu sikegum afansa ye be hye nkrofo kutupa afansa ye be ma direction e wo so koye we emphasis bi ma twon film ye wade nyina ho kwan na so nye nyina na ye den e wo yen yo ya fa de so to nchen afa ye mena business na wo hwa nkonwa yi ni wardrobe ni o mpa ni ne mewa no bono it is oh no bono de affordable okay obia bet matu obia betumi ato bi yes yo oh nana o bet matu oh nana you are more than that oh nana oh betumi ato kra na bro so tin adafo o se edafam kura ye no mo se obia bet matu bi nti wo ho na wo hwamia twanamon ebra Madina o ko akachi abo rich kwana eda ho na ko agbogba police station wono mo na okwa so a tonana anamo nabra oba na hwehwe bia eye furniture bia opa wo fie o kitchen wa saso o porch mu o babia oba o me kama ama na opadika se wa ware Fachwa ma wale. Sa. Oh, ade. Wa ware o masai. Oh, bakope. O chega kra. Me chega kra. Na mo gora mo chega kra na ye. Sa. Oh, sa. Na me yo. Bibi wo ho ma misa be so de kan. Oh. Ni American say. Oh, nyuma be ye ka say ye di ye dwuma hu nkomo a ye be dia mana ye den. Me bomb pies bia that chan kwama bi ni akiri bia wonya ho a wo ba en de sabedi hu nkomo bebri afama dwuma hu ase bebri e wo ho a ye ni hu nkomo ye what na me kana ni hu nkomo ye oh emrenti na efa na free me sababi o free kra efa na free a wo ada we nkrani ana oh da me nkrani me asantini asantini ko be na free oh kontanse ni rara rara de na me na metene say oye o fi rara na say oye kontanse ni na fi kontanse na oye rara ni rara ni de na say fi kontanse asantimam pepe yo mate ene ye beda wase ye beda wase ne o man bi so bedi nkomo because na waka say uchi omo kwa no say o mo so tie fi mo ni say asama o kan no sa na tie na mo boss kan no sa be beneti se na be ya enko ye say waka na traffic sa ntini ye be se kwa no o man bi so ade nkomo da so bi na mo say de kan no ye she no na juma ye fo no bi ne mana ochiro mu adwuma no bi wa hasisi a yebese de di nkomo na yebisa se nsamo a na omo boss kan no se omo mo ha kra bibre na no omo na kra ochiro mu adwuma firi no se ne kre ana sanya ne kre ne yefra so Efrem Solomon na then na yawa I'm a furniture designer. You furniture designer. What's that in fear saying? 1.5 year. 1.5 year. How many years? Ekono 4 years. 4 years. Me gidi se wa ngakra de. E wa cho me husu pa. Na adwuma no ba you sign na hu no. Oh me hu is a good pa. A good manager hu pa so. The boss so na yes come on. E basa se manager hu pa. Okay. Almost omo fie na omo amrante de mbaba omo fie na omo aye omo se omo mpa adwuma bia nsua no me nante saa keke no wo hwe mo a asama na beka kire mo oh me de me nko a nanka wom so mo mra me ka me ho na ye nyaye mo because me ba ha manche ayo so 2 months time to me adwuma pa to me adwuma kama timi nko anka me so mo nya nko an se wom so mo mpa adwuma bi se ye we kura na adwuma fufuru bi a wom mfu so mbetimi aye no wom mpa na adwuma de so mfa so pa okay now obo so mo mo ha dina no adwuma no o kire mo kwa no kre pa me se mba 1000 kura wanjimi we temperature score so the beto so kura wanjimi bi osimi wia na de me fo so waya ma no na se so me ni na me obibi de na se am de abre 1000 kura wanjimi okay the assembly na be catch ayo boss oh me de me catch say ya me share no pa on kan ho on to ne nkwanem
ɔma ne yɛ kɛseɛ paa. Okay, that's it. You go home and miss up so the count. About that. When you ask me, Okay. now, on young for as see a more about by oh, so me, say, CCIF for an about money. Fine. Now, on no more relationship, it is saying, on more on one relationship. Saying, oh, yeah, good pa, yeah, good friends. Like, says yet to say, you are no crankasa. Yeah, good pa. Yes, sir. Okay. And me that's it. Yes, me that's pa. Yanam you juma de no beba awie say on subscribe ya ye OTTV ya see subscribe because say one pa or hwa ye den e de bebre mu na ye de mo aba Big Brothers Furniture say na mo de munim no ye de mo be kokoko ba bi bebre enya hanko a e chance so e beto na mo e de na e wo ho no abrem me da mo ase. Please subscribe, like, and share.